wena abaramutse Batuma timu ya Radio 5 konka nsakunama ninyabaza bakashaba na timu yawe yona itonge cyanga cyakabura ninga kashagama otiyambire munonga program zawe okwegesa kwawe program yo mukasheshe program yo mwabazyo program zo buhinge no burisa program ze byotegeki itokunuya otshomeise abo kuba niyo radio kukira kwatwa kunuya mbweno otajya munokora resere itokuno otshomeise munonga kandi otabura mbweno tukwebaza okutemera omuntu kabatsigazi okutushomesa program zo kuba tukora TV na radio ezo program to kuzikora Radio 5 niziyambe ebyanga bitu nk'ecyakashaga mekiturumu wahurana bagambira chairman ya titi wasa kurga radio program washeshe takoire hine chamani munonga cye kutongeraho abo kubitwe tugambe bitukuteka ngo bikusasa abantu turugamba kushemeza muntu no bakungira ngo nyencha kare life yanjye yone ryo mu mikono yawe wibita kandi njye ntoka ibita arunyendala mbweni yebare kugumya umutuma murungi no kushitiana hati nibyo mwenke Paulo yabana agamba ngo bumwe ogera marara waheza kushika ahiruhanga ya kwambutse mbweni yebare butambuka ukagira marara ekindi yebare seze kunde by'imizano nyowe obuna atandika Radio 5 emyaka 17 weyiri nkatandika ho bakashaba kap na yeta district says zone omuruna ryantonde nambwenu yebare emma kunkunda abantu kumwijo kumba kunda abanyaryantondo barimo bakashaga mababeta very good so mbweni nyowe byemzano mbitwiremu nimba hagera sezi hati obuna atandika kura yebare kunzo mbigiri nambweni hati nyowe ndahake kuhumura nkakwatsa umurimo ogumo yete buri yomwe twatugira ko mukaza taha kazo ngono bamweto yonsi yabona hatene yogumo bo yonsi yabona nkanyo kuntura ni nyonsya bona kaba babakiruhura kaba babanyibanda kaba bababuhweju bona ebyo mpiro kutwazana nyo nagera ngo niye nagera gore ryo mubagire cyenywe abo kuba mushijo ngo kunare yije nenkoni najya ntatanyitse zahe nkoni nagira ntireka nimba amanyabanya kashagama kanure narubwire bwagenda nubwira ntumutanyitara aha